Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2005. godine pomaže socijalno ugroženim višečlanim porodicama širom Balkana. Organizacija je registrovana u Australiji, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i još 7 zemalja u svetu. U narednim minutima pogledajte priču o porodici kojoj je potrebna pomoć svih nas. Jeste se obradovali kad smo vas mi pozvali? Mnogo. Mnogo. Ja sam skakala od sreće. Zagrlila sam svu decu, poljubila sam ih. Dolazi nam nada i pomoć. Ja sam Žarko Vukić iz sela Viterževa, oženjen, imam 5 dece, 3 ćerkice i 2 sina. Ja sam Milica Vukić, imam 12 godina. Ja se zovem Manica, ja imam 11 godina. Ja se zovem Tijana i imam 10 godina. Ja se zovem Aleksa, a on je Mitar. Živimo u jednu sobu, u kujinu, imamo malu sobu gdje se kupamo, u korito se kupamo, u jedan krevet svi spavamo 7. Ja puštam njih nek odmaraju, ja se snađem. Desi se i to da zadremam neki put iza stolom, da ne bi dirao decu. Mnogo je teško. Pa moja kuća je skoro 100 godina od pokojnog oca. Radim po dnevnicu. Odužujem letište, uzimam zimi i tako. Sve je skupo. Živimo od socijalne pomoći, dečji dodatak, ali ne može da se stigne s mjesec u mjesec. Nema dovoljno. U kuhinju isto ložim vatru i kad se ugreje soba mi ugrejemo vodu i jedan po jedan se kupamo. Kupamo se u korito. Iz šerpe sipam ovako i tu šire. Da bude deci hladno za kupanje, za spavanje. Da. Skupljamo drva, ja i žena i deca i tako. Mi smo vitezovi iz Viteževa. Prokišnjava u kući, kad upalim štek na struju, hoće da drma struje. Prozori su loše, slabo diktuju. Kad uva vetar jak, ono lupa katastrofa. To su stari prozori. Iz betona izlaze bube, iz rupe i to se namnoži. Plaše li se deca? Pa plaše se, viču i posle oni uzmu iz gaze. Pa ima i miša. Je li ima nešto uveče kad legneš u krevet da zamisliš neku želju? Da. Šta? Tortu. Trojicu. Moj suprug je vredan, radan, radi na seno, radi na kukuruz, radi na drva, na njive. A što se tiče nove kuće, kada ste krenuli sa izgradnjom, dokle ste stigli? S novom kućom smo krenuli da 2021. tako nešto. I kad smo krenuli, ja, deca i suprug smo sve vukli, i blokovi, i cement, i sve. Mitar mali, on je kotrljao blok, ovi mali deca isto. I oni su vukli blokovi. I tako smo zidali svi. Samo mi. Voljela bi što pre da se završi kuća. Jedan čovjek mi je pomogao za sve to. Od temelja do krova materijala. Sve on dao. I sad se spremamo za krov, da. A ako Bog da zdravlje i sreće, da završimo. Pitaju me stalno i često kada će bude gotovo. Kad učim, mnogo je teško. Oni se igraju, pa uvek tamo gdje jedemo, na stolu pišem i domaći. Volim da imamo svoje sobe. Nisam zvala drugare jer nemam gdje da ih dovedem. Jel vam dolazi neka drugari ovdje? Druže se oni u školu, ali niko neće da im dođu. Moje sestre su meni najbolje drugarice. Najviše se igram sa braćom i sestrama. Pa kad bude nova kuća završena, da zovem drugarice, da prespavaju kod mene, da se družimo. Pomažemo. Šta? Ja sam tati uvek pomagao. Za sebe.
Da, ceo dan. Pa volim da čistim i da kuvam. A ja samo mami pomažem da perem subice. Nekad hranim koke. Imamo 3 kuce, imamo kokoške, 12 kokoške i 2 petla. Imamo svinje i mačiće. Imam i plastenik, imam i paradajz u njega i krastavci i paprike. Imam baštu, napolje. Ko brine oko toga? I ja većinom. I supruga isto. I deca mi pomažu. I mirni su. I ne biju se, slušaju jedan drugog. Tih problema nemam. Složni su? Složni su, čuvaju jedan drugog. Uprkos teškoj situaciji zadržavam nadu i tu veselost u sebi. Deca mi daju snadu da se borim. Jedino imam volju i za rad, i za život, i za sve. Pomozite mi ljudi da napravimo kuću. Dobri ljudi, pomozite da se ova kuća što pre završi. Pa zvao bi koji koliko može i kako može. Samo ovu kuću da bi pokrili i to da bi sredili. Znači, oko hrane i oko garderobe to i imamo. Znači, ali samo ovo da se pokrije kuće, to mi je najveći cilj. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe upućuje poziv svim dobrim ljudima da pomognu u skladu sa mogućnostima. Nakon realizovane akcije biće objavljen izveštaj sa fotografijama obezbeđene pomoći i skeniranim računima za svaki utrošen dinar. Načini za doniranje u Australiji prikazani su na ekranu, a mogu se naći na sajtu organizacije www.srbizasrbe.org i društvenim mrežama. Svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice. Za više informacija kako podržati naš humanitarni rad pozovite 0430 670 554 ili 0414 321 428 ili pošaljite e-mail na szsaustralia@gmail.com.